Kamu berdua tuh kan sudah cak wong barat. Jadi kaget kita ngomong bakso agak ke barat-baratan. Iya, bener. Biar turisnya mah. Iya. Biar bagus saya di Bali ya. Agak mana ngomong gue? Ngerti enggak kamu tuh ya? Pokoknya kita harus detail ya, harus detail. Popi, kau ngomong bahasa barat Popi, ya? Sedang Ngerti enggak kau baik, tuh? Cak Eka. Rai kau cak mulai ita, kau cak mulai aku ni capak lek lain, yo. Ayo duduk. Nah, Sini, Be. sini. Kata. Wih, pemandang. Ya. Popi, Oh, udah ingat cepet, Popi. Nah, kayak aku panggil Be. Beli. Sebelum jalan-jalan kita makan dulu, sebelum kita belanja. Ya. Excuse me, madam. I explain to you. And for the Silungan breakfast set menu, we have Balinese breakfast, American breakfast, and continental breakfast. And for the example, if you order American breakfast, you have the fruit juice, papaya juice, and fresh fruit yogurt and fruit platter. For the main course, we have scramble. Oke. My friend. Yang muda nih, Yang muda Be. Inggris ya. Oke. Itu beli. Saya pesan bread jambret. Bread Jambret. Roti, selai, roti. Itu dia. Bread jambret. Bread jambret. Enggak pakai lama. Yeah.